svugde gde odemo i odsviramo Jovana Jovanka. Svi ovako stanu. I dolazimo u Podgoricu, stoji veliki plakat, piše Djevojke iz snova. Kaže Nataša, a sad nešto od Lepe Brene. A mi ovako. Nije, šta? Daj mi ih na telefon, ja uzem telefon. Kaže on ovako, jer mora preko rodbine. Ljudi, ali zaustavlja se muzika. I sada Djevojke iz snova. Da, nemamo sve. Adrenalin koji se tada desio, taj osjećaj je bio fenomenalan. Ja sam stala, meni su same suze krenule. Sunce o tvoj te rusi kosi. Како се чувствувате? Dobro. Dobro Dobro je. smo, da. Odlično. Одлично, тоа ми се допаѓа. Значи, Фрајле имаат мини турнеја, може баш да кажеме мини турнеја низ Македонија. И тоа, ајде да. Мини турнеја низ Македонија и тоа 13 март Битола, 15 и 16 март Скопје и 17 март Струмица. I bit će još gradova koje ćemo najaviti. Ете така, како политичари. A još ovo! Аки има уште. Ušte. Сте возбудени за ова? Ова е можеби најдолго представување ваше онака од едно одење во Македонија? Baš kao da za redom su koncerti. Pa mislim dobro, jeste, u principu da. Mislim, posebno sa ovakvom pričom koja je sad sa albumom novim i sa svim. Imali smo nekako ono kao koncerte dođemo i tako, ali ovo je nekako u ovom paketu novog albuma, da. А да речеме на што се радувате кога ќе дојдете во Македонија? Од аспект кога ќе чуете, еве, одиме во Македонија, се договоривме, имаме настави, на што прво онака му се радувате? Што е За ljude. Публиката? Da, uvek baš se radujemo, stvarno iskreno, kao svim koncertima u Makedoniji. Publika je ovde divna, predivna, ljudi su toliko srčani, toliko jeste. I ja volim da kažem, stvarno puno putujemo i stvarno idemo svuda, ali vi imate jedno sunce u očima, imate jednu divnu dušu i to stvarno treba čuvati. Благодарно. Ja moram posebno da kažem, ja sam uvek kad vidim Makedonija da mi je u rasporedu da dolazimo, ja sam na dijeti. Zašto? Zato što kad dođem uvek doručak, užina, ručak, užina, večer, ajde Frajle da pojedete, ajde. Jako ste dobri domaćini. А и вчера баш бевме заедно, нели, во ресторан и ги коментиравме порциите, ги коментиравме. И тоа... I ovde onako dođeš, ne, ali stvarno i ovde nekako posebna dimenzija ovde kod vas, zaista. Mi svugde negde idemo i tako, ali vi ste ovde u nekom svom svetu, kao da uđeš u neku petu dimenziju gde su ljudi topli, gde su nekako neposredni, nasmejani, svi su tako mekani, nekako ste baš onako meki, predivno je to. Браво, убави зборови, благодариме. Мене чисто ме интересира, бидејќи искрен ќе бидам, ние таков впечаток имаме и за Војводина. Знаеш, не дека баш ја перцепираме како некоја ладна или не знам што многу северно таму, него истиот впечаток го имаме. Па сега можеме да направиме пример паралела. Војводина и Македонија, нашиот предел тука, има некои сличности, ве подсетува? Има та Така? Значи не е грешка, I добро. po hrani i kod nas se dobro jede. Само код нас има više slanine, a kod vas povrća. Малце полна салатка. Da. Vina, muzike i Blagost, duša. vi ste malo vatreni, Vojvodin se rekao pa polako, sve na te dane. A ovde je kod vas malo ipak temperamentniji. Прифаќам. Од македонските песни, ја знам дека и пеете и на настапите ги имате македонски песни кои што ги пеете. Која ви е, на било која од сите три, значи поединечно, која ви е баш онака посебно драга? Македонска. Pa ne znam, mi smo evo u repertoaru uvrstile gde god stvarno da sviramo, otpevamo Jovana Jovanke. Така? I uvek ispričamo priču o Makedoniji. Ja moram samo se nadovežem na ovu njenu priču vezano za svugde gde odemo i odsviramo Jovana Jovanke. Znači od Slovenije, Bosne, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Kada čuju Jovana Jovanke, svi ovako stanu kao da ih je onako, potpuno su u šoku, svi slušaju jer to je nešto što je
ipak tradicionalna muzika i ja mislim da vi imate najlepšu muziku. Što se Balkana tiče, stvarno nekako najpotpuniju, veselu i za nas prijemčljivu, jer mi smo u troglasu, imate takvu harmoniju i ljudi stvarno reaguju na to kao da je, ne znam, onako, kao da nam je to pisano za nas. Но и мора да го поздравиме и Владко Стефановски и Лепи Сол. Мислам дека во голема мера тоа што Јовано Јованке, нели, она што е години откако е направена. И Тоша секако и така на тоа. А кога сме веќе като, може ли да ја чуеме на кратко, а? Наравно. Јовано Јованке, сакаме, ајде. Sad kad smo se hvalile, Па сега, нели? Ajde. Кај да одиме да пееме, сите се у шок, ајде да видиме. Ajde. Ако може. И публиката ќе се вклучи, мислам дека сите... Nema, svi pevamo, Sad može? jedino što mi je neko od tehničara uzeo trzalicu. Чекај да видиме. Чекај да видиме. Da li imaš ti? Замисли. Ja, ti se na gore gleda. Kraj Vardarom sediš, mori belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gledaš. Браво! Многу убаво. Ајде да се запознаеме, бидејќи немаме потреба да се представуваме тука пред публиката. Ова се, мислам дека и веќе доволно се гледа ваши фанови, но за некој што можеби прв пат се среќава со Фрајле, што можеме да кажеме? Две сестри, Јелена, Невена плюс Наташа. Sestra. Jednako sestra. Добро, да, така е, сестра, посвоена сестра, да речеме. Сите имате завршено училиште што нема врска со музика, така? Da. Факултетите ви се сосема нешто друго. Што се? Francuski. Добро? Psihologija. Интересно. Ekologija, zaštita životne sredine. Кај е? Imamo ministarstvo. Што ти текна тоа? Од каде Pa дојде? to je moja druga ljubav. Ja jako sam voljela biologiju Аха. i naravno i književnost i onda posle kad sam se opredelila, to je na biologiji bio smer. To je moja druga ljubav i laboratorija, terenski rad, to životinja, biljke. Međutim, muzika me odnela u drugom pravcu, ali nikad nije kasno da se spoji. Što da se to ne spoji? Priroda i društvo. А се гледа, да речеме, ова што сте учеле во динамиката на бендот? Пример, си психолог во бендот? O, da. Pa da, kao što Jece kaže, psihologija je moja ljubav, međutim, muzika je moja prva ljubav. Аха. I to je najveća ljubav i uvek smo se mi bavile muzikom i na fakultetu uvek su znali, jao, eno one sa gitarom. Dobro, da. Tako da, ali da, recimo postoji pravac muzikoterapija. Малку Јунки Фројд, малку гитарче. Da, malo gitara, I malo... nama seanse, nama. I mogu Ого, и тоа бесплатни? I mogu da kažem da muzika leči. Definitivno. Да, мислам Muzika дека ќе leči. се сложиме сите. А како почнувате сега индивидуално можеме нели да зборуваме околу тоа, но како се запознавате пред музиката, бидејќи се знаете и пред Фрајле, така? Сте биле другарки. Da. Znale smo se u stvari, Nevena i Jelena su imale svoj band, zvale su se Big Sisters. Big Sisters. Big Sisters, da. Bile su malo buckastije tad. Bile smo krupnije. Da, ja sam imala Više nismo. svoj band Starlight i mi smo svirale po novosadskim klubovima. Aha. I znale smo se sa muzičke scene.
I onda je u tom periodu nekako bilo valjda to i normalno, dosta je bilo tih klubskih svirki po Novom Sadu i Beogradu i naravno da nam je bio cilj da što više imamo nastupa i tako, naravno dok smo studirale i to. I onda smo mi jedni drugima, ako ne mogu ja neki nastup, onda preporučim, mogu ove dve, ajde, vamo, namo, i išli smo jedni drugima na nastupe, ali nismo se ovako kao družile pre frajli. Ali moram jednu stvar da kažem, kad smo se spojile, dobro. Kad smo se spojile, rekao, Nevena je bila nekako najtvrđa po pitanju toga što se tiče ženskog benda. Nju je trebalo omekšati da oformimo ženski bend. A psiholog videla je šta je čeka. Videla je ona. A dobro, во вашето детство, пример, не знам, родителите слушаа многу музика, мора да има некој корен тоа. Па има. Како не, да. Така? Да. Како беше, пример, кај вас дома се пееше? Pa tata je imao bend u mladosti, on je svirao gitaru i pevao, zvali su se Vrišteći paukovi. To je bilo... Tipичен рок бенд. To je bilo, Mama kao prosvetni radnik, vaspitačica, svirala harmoniku. I kod nas u kući se pevalo, mi smo tako odrasli, mi smo pre propevale pa onda progovorile. To je bilo normalan način izražavanja. I imamo i treću sestru koja je profesor klavira. Kod nas je to potpuno normalno. A со што се растеше? Тато, што слушаше дома? Pa, uglavnom se slušala rock muzika, slušao se puno Elvis Presley, slušao se Đorđe Balašević, slušala se recimo neka ciganska muzika. ne može verovatno u Vojvodinu, tako? Da, puno se sviralo i negde smo mi, gitara je naravno stala, ja sam gledala kako tata svira i onda uvek sam ja htela da uzmem tu gitaru, nešto da zasviram. Kad sam napunila možda jedno 13 godina, rekla sam tata nauči me par nekih akorda. Nismo imale mogućnost recimo da idemo u muzičku školu, mi nismo završile muzičku školu i sve što radimo po sluhu. Znači mi komponujemo, pišemo, skidamo pesme i sve to radimo tako što to čujemo i to osjećamo. Може и за нијанса е по-чисто, некако по-искрено тоа. Од аспект кога одиш по книга и си учен на некој шаблон на како се прави музика или како се пишуваат, нотите се склапат, веројатно и малку си укалапен без да сакаш. А кога си вака free range. Ja mislim da je okej. Ja sam uvek za školu, ali naravno kakav je profesor. Da. Znači kakve imate uzore i ako su to neki ljudi koji zaista vole taj posao da rade, onda mogu da vam ugrade i ljubav. Jer ja sam, na primjer, ja sam u Novom Sadu odrasla i sve, ja sam upisala muzičku školu sa 7 godina, ali zaista mi je bilo jako traumatično. Nije mi se uopšte dopadao taj neki sistem, iako su bili strogi profesori, ali ti si klinac, šta ti znaš? I onda taj neki sistem, pa ne ide svako od nas sada, ne znam, u Rusiju na takmičenje. Ali u suštini ja mislim da talenat i ta ljubav uvek pobedi. Ona u vama tinja. Pa nema veze da li imate školu ili nemate školu. Vi ćete se usput školovati, nešto ćete raditi, što smo posle mi na radionice, pa ovo pa ono. Pa kopat ćete po tom talentu i to će vas voditi i neće vam dati to mira. Ja mislim da onaj ko je predodređen to da radi, uvek nađe put. Тоа е многу добра порака исто. Ако некој чувствува љубов за нешто, не мора да е музика, нели што е. Ja bih samo da kažem, ja sam sa 7 godina izgubila sluh potpuno na levom uhu, imala sam zauške. 7 godina? Sa 7 godina i pre jedno 6-7 godina i na drugo uho počelo da pada. Evo imam slušni aparatić, ne znam jel ga vidite ovde. I imam 30% sluha ukupno. I šta hoću da kažem? I bavim se muzikom. Šta to znači? Bavim se odavde i odavde. Jer vama, ja ne mogu ni da izgovorim hendikep, jer to je jako teška reč. Ja se ne osjećam da sam ja zakinuta za nešto. Ja sam našla slušni aparatić kao neko rešenje, ali hoću da kažem ljudima, ako vi želite nešto da radite, bilo šta, to je želja, vi ćete naći načina za to. I definitivno ništa ne treba da vas sprečava. Jer 30% nije malo. Zašto mi tražimo, sad mora nešto da bude 100%. Radite sa onim šta imate i kako imate, napravit ćete vi to. Samo ako želite. I mi se tako vodimo time. Sve tri. I mislim da zbog toga ta vatra i ta muzika naša ide toliko daleko, jer ako nema, napravit ćemo. Секоја чест. Дај ми рака. Хвала ти.
Емисијата може тука да ја запреме. И сите ќе отидат со прекрасна порака. Нема што да се додаде. Навистина нема што да се додаде. Океј, ајде сега вака. Наташа, пред да станеш фрајла, имаш многу интересна кариера со многу настапи на секаде низ светот. Ај малку раскажи ни за тоа. Што беше тоа? Дел од бенд? Ja sam dosta onako, mislim, po prirodi sam avanturista. Volim da kažem, ja sam... Така би се okarakterizirala. Da, pa volim da, u stvari sam otvorena za nove stvari, zanima me uvek neke nove stvari, promene i tako. Volim kada se stvari, kad prosto daš sebi priliku da malo i vidiš, pročniš vidike. I pre Frajli bila sam dosta mlada, pa sam putovala i tako i sa svojim bendom. Jednim bendom, drugim bendom sam pravila razne neke kombinacije, putovala sam nastupala. Секогаш беше вокал? Da. I uvek Главен вокал? Tako je. I onda bih uvek, na primjer, radila sam te sad što kao po brodovima, radila sam u Egiptu, imala sam tamo ugovor, pa sam bila na Santoriniju, pa sam bila, ne znam, u Grčkoj sam bila još na nekim mestima, pa sam bila u Francuskoj. Na raznim nekim mestima sam tako kao dosta pevala tu stranu muziku, svetske hitove i to je bilo interesantno nekako. A zašto sonуваше во тоа време? Знаеш, имаше сон да станеш, не знам, соло кариера да имаш нешто. Pa da, imala sam san ono kao samo da pevam. Nekako je to meni bilo što više da pevam, da nastupam. Jer ja volim ljude, i volim i publiku, volim da su mi ljudi tu blizu, volim da to podelim sa drugima. A dobivаше понуди некакви за соработки или да влезеш во некој бенд, бидејќи на брод, да речеме. Тоа е многу интернационална публика, таму од цел свет доаѓаат и те гледаат. И сега ти пееш, нели, странски кавер хитови и слично. Гарант ти се случило некој да дојде, леле, како пееш, ајде да те земам во Италија, не знам, или во... Pa jeste, bilo je nekih takvih stvari, ali nekako, mislim, evo, sad ću vam reći iz prve ruke. Не ти беше онака да те заголицка, да речеш... Jeste, ali suština je što vi iz te pozicije, iz svoje zemlje, u svojoj zemlji, ako napravite karijeru, vi ćete napraviti bilo gde. I, znači, suštinski, sve te stvari koje se rade po inostranstvu, po tim brodovima, vi vrlo retko možete da napravite neku autorsku karijeru. Znači, to se sve svodi, evo to što smo možda mi pričali sinoć, za te neke šoue, gde su takmičenje ovo ono. Znači, jako je važno da znate šta hoćete. Ako hoćete da radite takvu vrstu entertainmenta, to je sjajno, ali morate da znate da vas to vodi u nekom drugom smeru. Ja sam znala, meni su nudili u Grčkoj i šta ja znam, razne neke stvari. Ali bih ja onda to radila isto, znači svirala bih, radimo mi kavere, ali autorska muzika je nešto što ipak treba svaki umetnik da ostavi za sebe. I to na svom jeziku, ja mislim. Се согласувам, но ајде вака ќе рипнеме сега еден период. Вие имавте исто период каде што свиревте такви кавери. Da. Нели, пред да бидат фрајле. Da. Dream Girls! Како бевте, како се викавте? Pa da, mi smo te 2009. godine, kada smo se tako skupile i otišle, dali smo sebi jedno radni naziv da bi otišle, dobili smo ponudu da imamo nastupe u Crnoj Gori. Dobro. I bilo je, super, idemo, skupile smo se, rekli su nas, zvali su nas, kaže, pa kako da vas tamo najavimo? I mi kažemo onako, pa Dream Girls. Nek bude. Nek bude. I kažu, jeste sigurni? Mi kažemo sigurne. I dolazimo u Podgoricu, stoji veliki plakat, piše Djevojke iz snova. Opa! Ne daj Bože da je neko na Google ukucao Djevojke iz snova. To je presudilo da menjamo ime. Sigurno nismo mi. Te Djevojke iz snova... Кој се изнервира најмногу? Ja se jako zanimljiva, ali znate šta, bila je velika muška publika to veče u klubu. Oni su očekivali Djevojke iz snova. И јас би отишол на Дjevojke из snova, што ти? Verujem mi da su googlali. Da. Mi došle obučene skroz sa gitarom. Djevojke iz realnosti. Da. I nakon toga smo promenile ime u Frajer. Ќе продолжиме за ова, но сакам да се навратам на Наташа ова што го збореше. Дали може музичар кога ќе почувствува успех со тие кавери, да си рече, па ова не е така лош живот, има хонорари, има паричка. A mnogo je manja odgovornost. Нели? Mnogo je manja odgovornost. Имавте вие таков момент каде што зборевте, шоке ни е да пробаме авторски, тешко е, никој не знае, скапо е.
Nismo se mi mnogo pitali, mi smo samo otišli u našem pravcu, kom smo htjeli da idemo. Pa da. Kako kažem, mi smo i dalje, naravno, da smo mi poznate po tome da mi radimo divne obrade, kao što smo sad pričali iz neke tradicionalne muzike, ali ono što ljudi najviše vole, ja mislim da vole našu muziku. Ќе се вратиме на овој момент. Ајде. Ајде да чуеме некој кавер од тоа време. Кавер, ајде. Од времето на Брод. Времена, ali svirale su i djevojke i snova. Djevojke i snova, ajmo. Molim vas, jedan veliki aplauz. Ova večeras, Betty Turner, jedna plava, jedna crvena. I call you when I need you, when my heart's on fire. Ooh, then come to me wild and wild. Ooh, you come to me, give me everything that I need. Give me lifetime promises in a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it stronger now. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I heard every word you say. You tear us apart, baby. Baby, I would rather be dead. In your heart, I see the stars every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in a better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I heard every word you say. You tear us apart. No, baby, no. Baby, I would rather be dead. You're the best. You are the best. You are the best! The Fraile! Hvala vam. Или Dream Girls, како сакате. Djevojke. Толку за девојки и снова, ајде за Фрајле. Како доаѓа до настанувањето на Фрајле? Кој ја дава идејата прво да се соберете трите? Како доаѓа? Дали пример сестрите си беа секако, одnosno четирите, нели? Како дојде до тоа? Кој прв му текна, ајде баш ние четири? Pa to se desilo. Како? Pa U stvari, bilo je nešto, jedna od nas se zaljubila u nekog frajera u Evo Crnoj sad ćemo Gori. da kažemo istinu. Znači, jedna se... Ajde, dobro je sad. Da, ajde, realno, jedna se zaljubila u nekog frajera u Crnoj Gori. Dobro. Nećemo kasti U kuću. Crnogorca tada, Ovaj je a sad. jedna je sada. Ajde. Kako god okreneš. U svakom slučaju, bilo je nas, trebalo nas 6 da ide. 6. Nas 6 cure trebalo da ide. Međutim, 2 su otpale. Tako, i mi smo imali kao plan, eto, imat ćemo nekoliko svirki, idemo kao, ne znam ni same uopšte, ja ni ne znam kako smo mi uopšte otišli, isto tako se skupile. Autobusom smo otišli. Znači, nije bio plan Otišli nikakve... smo autobusom. I Jelena je spakovala, I tegove. Jelena je spakovala za 7 dana tih ovoliki kofer. Prekookeanski. Znači, kofer je bio kao garsonjera. Така. ali ona Ceo je život da ga ceo staviš. Život stavila u kofer. Išle smo autobusom, nosila si tegove, pratili da nas vežbaš. roditelji. vežba? Da. Roditelji nas pratili, nismo imali ništa para. I bila je tada velika kriza, mi smo još uvek bili studenti. Ljudi moji, ajde da imamo svirke neke, da zaradimo neke pare. Kad smo mi to sračunale, mi smo došle
švorcom. Nismo sve pare potrošile. Ali u svakom slučaju, mi smo tada bili studenti, trebalo je još nastupa da nas zovu i onda smo mi odlučili u ovoj formi, možda ćemo mi zaraditi nešto, stvarno je bila frka, ali ta energija kad smo mi sele da zasviramo i zapevamo, ovako je nešto počelo da kruži. Kako izgledaš tije prvite nastupi? Prvi nastup, evo da vam kažem, znači svirale smo ovako, WC je ovde bio, ko prođe u WC, meni udara gitaru. Ja sviram ovako, ovaj do WC, ja ovako, ovaj do WC, ja ovako. To je istina. Istina. Mali kafić. I sad mali kafić sviramo ispred jedno, znači mi smo svako veče svirali, ja mislim jedno 7 dana. Prvi dan, onako, bilo je možda 10. A tako beše dogovor za sekoj den? Bilo je tako dogovor. Dođu ovi Crnogorci, jel može ova pesma da te ja pitam, onako ti na rad. Ali što je bilo fascinantno? Prvi dan kada smo mi došle kao djevojke iz snova, bilo je možda jedno 10-20 ljudi. Onda drugi dan 40. Onda sljedeći dan, 7. dan, kad je kao naš angažman tamo kao završen, u lokal se više nije moglo ući. Jer odjednom, to je bio jedan kafić u Budvi. To je toliko bilo ljudi, gde je sad nastao totalni haos. To je bila divna atmosfera, jer to što Jelena kaže, kada smo mi sele i zasvirale prvu pesmu zajedno, mi jesmo imali kod kuće probe i to, ali odjednom mi smo ovako udahnule i shvatile smo da je nastala neka magija. Da kao nešto se sad tu dešava. Mi nismo, odjednom se stvorila neka stvarno nevjerovatna magija. Mi odlazimo, vraćamo se u Novi Sad. Meni zvoni posle par dana telefon, kaže, pita me jedan Novosađanin koji se tada bavio organizacijom nastupa i svega. Kaže, Nevena, samo isto Crnogorac, Nevena, da te pitam, mi smo čuli, zvao me je iz Budvu i Podgorica, Nikšić, zovu me drugari, jedan ženski bend, napravio haos u Crnu Goru, daj mi nađi broj telefona da opet dođe. Koji se ti je? Ja kažem, ajde, ja ću se raspiti da vidim koje su. Ali ona stvarno nije znao, ona je mislila band, znaš, band. Ja nazovem cure. A ti znači ne zna da se napraviš frajerka, nego ti seriozno, kje ti go najdem bendut kao? Ne, ja kao ženski, ja sam mislila jedna svira bubnjeve, jedna svira bas, kao ženski neki bend. Ti duri ljubomoriš, vi kaš, vidi be, neko je. Ja kažem, ja nazovem, kažem, cure, koje imaju neke, kaže, ženski bend. Rasturi. Kaže, Rasturile Crnogor, kaže, one meni, pa to smo mi. Normalno, to smo mi. Kaže, si ti normalno. Pa to smo mi, Rasturile. Bravo. Publika je želela nas opet. I publika je sve učinila da mi ostanemo zajedno kao i što veše set listava? Se veše kaveri, primjer, što svirate, što pevate? Mi smo svirali što smo znali. I čekaj сега, to kako izgleda? Spojile smo, znači, bukvalno, tad smo, naravno, tad se sviralo, oni su svirali gitaru, njih dve su svirale neke, i na srpskom jeziku i one razne neke stvari koje su tad bile popularne, ja isto. I onda smo mi tako to spojili, ovako pisali u jednu svesku. Koja šta peva, gde, kad, da se zapamti, neki kao višeglas, možda. Pa dobro, nema ni toliko iskustvo sve ušte. Pa treba da nastapiš koliko? 2 sata, 3 sata? A onda smo imali neki kao, mi smo stvarno pričali smo ti sinoć kako šta smo sve radile, ali to je sve bilo naravno, kako da kažemo, jeste na tom nivou profesionalno, naravno. To je sa vremenom preraslo u mnogo ozbiljniju muzičku priču kad smo krenule malo više da se posvetimo tome. Više nas ne udaraju u WC. Da, je bilo... Dobro, imalo i moment kada je ovoj Tefterov žrtva bil i padnal kada što ne možel da se zeme, a vije srede, može to da go raskažeme? Pa bilo je. Imali smo isto u Podgorici nastup, međutim nastupale smo u istom nivou kao publika, nije bilo nikakva bina. Nema scena, nema ništa. I oni su naravno, sad već smo mi tamo već pravile nastupe i mi dolazimo na nastup, međutim mi fizički ne možemo da uđemo u klub koliko ima ljudi. I kaže sada čovjek koji drži klub, devojke, vi morate odmah sad na barske stolice i čim sednete, krećete. Ne možete nikakav backstage, ništa. Znači direkt dolazite i svirate. I mi kažemo, dobro, mi smo ovako stajale kao sad ovdje je zid, a iza je bio pijanino.
Dobro, kao klavir. I kao malo. klavir uza zid. I tu je bila ta, što kaže Nataša, jedna čuvena crvena debela sveska I tu. sa tekstovima. To je Biblija, sve je tamo. Akordi, Biblija. Sa tekstovima, jer mi nismo svi sve znale, nego ja malo pogledam u svesku akorde, Da. pa malo tekstova, pa i to je tako, kako da kažem, ne možeš sad znati sad. Normalno. Nego naravno. I sad mi smo sele i sad DJ, dame i gospodo, jedan spektakl. I dok on to večera, djevojke i snova, zava. A Nataša se okreće da uzme sad tu sve, da uzme kao neki mikrofon. I kako je to pomela ta crvena sveska ispod klavira. Pozadi, Iza, znači. pozadi zapadne. Dobro. Nema. I on To je kaže, klavir, ne se Možeš mrda. da ne. zamisliš, mi i ništa sad ne Jelena znamo. Jeca meni šapće, nemamo svesku. Ljudi, ali zaustavlja se muzika. I sada, I sada- djevojke i snova. Tak, nemamo svesku. Ovako. Ja kažem, Da. šta? Nema sveske. Mi Gotovi smo, smo. znači, svirale, Gotovi vadile iz malog mozga. Sve one posle neke pesme koje su bile štosne. I kao, znaš, da nalaziš što To sada... još sve, kolačićeno, idemo Sve, da, I onda kažemo, ako je li ima da je nekom rođendan, onda neko digne ruku. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. I tako 2 sata. Ja. I tako 2 sata. Da. Tu žurku su prepričavali posle i mi smo, evo i mi stalno prepričavamo. To je bila jedna od najboljih žurki tada jer smo svirali. Onda kaže Nataša, a sad nešto od Lepe Brene. A mi ovako. Nije, šta? Kaže Nataša, sve do kraja sveta, daleki planeta, da tobom bi išla ja. Mi koreografiju, ako ne znaš tekst, Ako ne uvek znaš možeš tekst, da se točno. Onda vi. A sad vi, I gitara zapira sve je toliko. a ja dignem gitaru. Uvek ide koreografija, uvek to može da prođe. E pa, kako vика ona поговорка, на маката се познаваат јунаците, на мака се Да, познаваат. Mi smo, ja kažem, Tako mi da smo vi je- mačke, kako da kažem. Mi Nalazimo smo se. žena sve spremne. Браво. Mi smo žena sve spremne. Одлична priča. Pa, dešavaju se svakakve situacije. Nekad ne radi mikrofon, nekad svašta se desi, ali Točno. najvažnije je snalaženje. I da ispadne kao da smo mi to baš tako. Ali ja mislim da je jako važno to, ali mislim da to ljudi nekako prepoznaju. Znači, ako si u nekoj muci kažeš ljudima, zašta, ne radi mi mikrofon, ajmo sad isključujemo sve, idemo svi sad da pevamo a kapela. I kad si spontan i tako nekako, potpuno to ljudi prihvate jer se te stvari dešavaju. Bilo nam nestalo struje. Lik koji je tamo točio pivo i pekao pljeskavicu, pošto je to bio veliki festival, Аха. on se priključio na binsku struju i samo tš. Ima da ispeče jednu pljeskavicu. Samo da on ispeče i naša saradnica Jovanka Samo ovako uzela kebapove da gi kablu da dođe. prati gdje je to. Ovo je peče. Jesi ti normalan, jesi ti normalan? A on ne konta šta je uradio. I brže vrate struju mi. Odjednom, mada publika nam je pomogla da tih... Ljudi moji, znate vi šta znači 1 minut na bini? Така е. To je pola sata Da. ovako. Šta da radiš 1 minut? Publika je pevala, pljeskavice ispečene, mi smo pesmu otpevali i sve je bilo super. Супер. Dešava se. Сега спомнавме баш преска како стига до првите песни. Значи, ти како рече, ние бевме сигурни дека ќе стигнеме до кого? Do До koga? кој продуцент? Aha, do Vojislava Aralice. Така, значи вие неискусни, немате вие песна, не сте се уште нели со никој не ве знае, нити кој сте, не. нити што сте. И како му се обраќате? Мислам, го барате рандом на телефон? Vojislav Aralica je tada, znači, veliki producent koji je radio svojevremeno, znači, sa Čolom, sa Van Gogom, sa Bajagom, sa raznoraznim nekim umetnicima iz Filmsku Čelog. sa Kusturicom. Jeste, da on je filmsku inače muziku, stvarno sve je pesme. jedna aždaja od producenta. I sad mi sviramo po tim klubovima s tom našom crvenom sveskom. I došli smo na ideju, naravno, treba najbolji producent da radi našu pesmu. I u tom celom to ludilu dođemo mi nekako do tog kontakta, međutim,
nije on baš bio oduševljen sa time. Samo znači mi smo tada napisale na gitari Imate nešto. Ali da, dobro. i Hlebedih je bila i Štiklice i Fina su tad nastale. Napraveni. Tako, ali ja moram samo ima da kažem... akordi, ima tekst, сега čekate samo da snimite. Da. Ali poenta, smo mi već te pesme, nismo čak ni, uopšte nisu još bile niti urađene, mi smo njih već svirale ljudima, znači u klubovima, da vidimo kako ljudi reaguju, se vama sviđa ili vam se ne sviđa. Nama se to sviđalo i mi smo to svirali, ljudi su predivno reagovali na to i mi njega zovemo i rekao šta ćemo sad, on kaže, on se ne javlja, pa se javlja, pa se ne javlja, pa se javlja, pa se ne javlja. I sad Nevena priča uvek tu priču, su Marija i ona sedele u centru Novog Sada, očajne. Znači one su sad to zacrtale da mi sad sa njim moramo da radimo i ni sa kim drugim, a i sad moramo do njega doći. Kada ona je očajna, nekoga sad da zovemo, šta da radimo, vamo namo. Mi smo mnoge ljude zvale, mnoge saradnike, kako bi došle do njega. Slale smo mailove, slale smo poruke i tako dalje, ali stvarno ja sad razumem, jer mi smo bile totalno nepoznate i naravno kada smo se mi predstavile, zovu neke devojke iz Novog Sada, njemu je očola u studiju da sad on snima, da primi nas. A ušte ne bevte niti frajle. Ne. Nemavte ni ime, verovatno. Pa mi smo tad smo nešto krenule i mi smo jako želele to da snimimo. Jako smo to želeli. I znale smo da su te pesme nama bile jako bitne. Međutim, nikako nismo mogli da dođemo preko prijatelja, kontakte i tako. I tako da sedele smo to leto, sedimo na ulici, to je jako bilo fascinantno. Znači, puno sveta prolazi. Laze Telečkog ulica u Novom Sadu, mi sedimo tužne za jednim stolom ispred čaša vina. Gledamo ono nebo. Ja kažem njoj, nećemo doći do njega. Ne javlja se, nema teoretske šanse. Sve smo probale. Ajde da razmislimo samo da nađemo nekog drugog. Da dođemo do nekih drugih ljudi. Znači, već ovo traje mesecima. I tako tužno sedimo i prilazi nam jedna prijateljica, kaže što ste se vas dve snuždile, leto divan dan, svi festival, svira, muzika. Mi kažemo imamo nekih poslovnih problema. Kažem, kakvih problema? Mi kažemo, pa ima jedan producent kog jako želimo, ali ne možemo da dođemo do njega. Kažem, koji producent? A ja mislim u sebi sad, ti znaš koji producent? Da. Pa sad tebe kad ti kažem. Ti sad, ja ću tebi kad kažem, tebi će sinut sad. Koji producent? Ali kažem ja njoj, nema veze. Ja kažem, Vojislav Varalica. Kaže ona, Vojislav Varalica, pa to mi je ujak. Roden. Rođeni. Ja kažem, šta ti je on? A ti su mjeseci. A nemaju isto prezime, logično. Kaže, on je ujak, uzme ovako telefon, tak, Ujko, šta radiš? Sad on nešto... I kaže, imam ovde prijateljice moje iz Novog Sada, moje frajle, hoće da snima neku pesmu, međutim ti im se ne javljaš. I sad on nama posle kaže, on kaže, daj mi ih na telefon, ja uzem telefon, kaže on ovako, jer mora preko rodbine. Sutra da ste se nacrtale na toj i toj adresi u 10 sati ujutru i da čujem ja više te vaše pesme. Tada! Dobro. Tada! Konačno. Mi 10:00 u Beogradu doterale se. Trema, ali ne damo da se vidi. Dobro. Kaže on, krenite, sedi ovako frajer, sve studio, kaže, tu je ovde Čole svira, ovde Bajaga, ovde ovaj. A mi ovako. Mi imamo, malo smo pisale pesme. I malo smo nešto napisale, pa da vam odsviramo. Ajde, a on ovako kaže, počnite. Ajde. I onda. Ne lupkaj štiklicama i ne budi me. Kažem, dobro, dalje. Ništa tako? Ladno. Ništa. Neće da ti pokaže da nešto. A mi fina. A mi sve kao na veselje. Ja nisam tako fina. Kaže on dalje, mi hlibedi, dođi da ti na... Kaže on, dobro. Ovako, ajde da krenemo, ja uradim štiklice. Baš ta je dobro. Da. Dođete za 6 dana. To
košta studio toliko, ovo košta toliko i si sve. kaža cena. Cena. Mi kad smo čuli cenu... A sad gde smemo da kažemo... Ne, mi Da nemamo ništa! Nemamo ništa. Je kao normalno. Mi kažemo Cenata je ta i ta, pa da. Kad treba Nije tako i to očekujemo. sve, kad treba platiti, kaže za 6 dana, a ja gotovo... Za koliko dana? Za 6. Nije nikakav problem. Onako po kući šta da prodam. I za 6 dana dolazite, ako vam se svidi, radimo dalje. Ako vam se ne svidi, ništa prijatno. Jel može? Može. Došao 6. dan. Ugura nas, on u onaj mali studio ovako. Sve 4, mi kao... I njima ona čuvana, ja štikle, gde su mi štikle? Mi lupetala nešto na mikrofon, pričale. On to stavio u sve snimio. I sve je ušlo u pesmu. I to ode, mi smo snimile to vrlo brzo. Mi smo, kada smo čule taj aranžman i kad je on šta je to snimao, pošto nas je ostavio same, mi smo vrištale jedno pola sata. Pola sata smo vrištale u studiju. Znači, veše podobro što zamisluvavte. Da, i onda on je uradio ceo album. Posle toga nam je rekao, da vam kažem, tada u to vreme, mi ništa to nismo mogli finansijski da nikako, ali morale smo sve to da napravimo. Svirale smo uveče u klubu i onda sav novac koji bismo dobile ostavile smo za studio, a ovo ostalo smo ostavile za struju i za račune. Samo toliko. Da, samo taj deo za hranu. A oblačile smo se u mom garderoberu. A ovo smo ostavljale za studio. Koja je šta imala da obuče? Malo nakita da se ne vidi. Ja moram samo da kažem isto jedna digresija. Kasnije, naravno, dugo smo mi sarađivali sa Aralicom. I on je rekao, ja se sećam tog dana kad ste vi došli. Kaže, ja sam video 4 male ajkule koje grizu, koje će sve da urade. On je osjetio tu vatru i tu našu snagu i borbenost. I kaže, dovoljno mi je to bilo prvo to što nas je stavio tako, sad tad i tad snimate, nema šta, on je profesionalac, kaže tad i tad nemate. A i znaš što saka, znaš što očekuje, znaš što bara. A kako neće preko rodbine ili smo si ga u tom vozu ili nisi. Ili si u tom vozu ili nisi, nema tu levo desno da nisi spreman za studij, moraš biti spreman. I kraj priče, i to je u stvari, on je odmah to prepoznao i rekao je, cure moje, vi iz Novog Sada palite i žarite po Beogradu. Kaže, gde ste vi? Znači, krcati klubovi, gde god da smo bile. Tako da je to jako, on je nama rekao odmah neke stvari koje ti treba da prepoznaš kad si, znači da dobro radiš taj posao. I da te ljudi vole i traže. Beograd, ja kažem, Beograd je mašinerija koja je vrlo ozbiljna i onako kaže, baš ti tamo sto na temelje. Što se kaže, ono... Da. Znači, ti ako ne radiš dobro, stići će te neko drugi, treći. Tako da smo mi u to vreme bile stvarno i popularne sa akustičnom muzikom. Neće nas stići, mi treniramo, nema šta, ne može da nas stigne. Ajde od тој албум нешто да се подсетиме. Еве, не знам, според вас, која беше некоја прва популарна песна од Фрајле? Која беше прва? Така? Прва е тој авторска. Одлично. Ајде да чуеме да се подсетиме кратко. Може. Tvoja sam i baš želim da ti kažem, baš ovde tu pred svima, ma daj da ljubimo se danima. Tvoja sam i bit ću onaj plamen dušo kada dođe zima, goreću pod tvojim prstima. Tvoja sam da ti šapćem tajne male, dok mirišu noćne frajle, nek ti prsti žipon pronađu. Tvoja sam, ja ti lorum da mu nudim, pogledom ti hladak sudim i na silu da te nadmudrim. Ich liebe dich, dođi
Dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim i glibedi. Ja sam najbolja od svih i glibedi. I glibedi. Dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim i glibedi. Ja sam najbolja od svih i glibedi. On ima ovaj deo koji kaže ovako, to je baš bilo i kad smo njega lovale i mnoge producente, muzičare i kažem uvek ovako. Idemo! Raj la la la, raj la la la, la 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 la. Raj la la la, raj la la la, la 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 la. Raj la la la, raj la la la, la 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 la. Raj la la la, raj la la la, la 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 la. Raj la la la, raj la la la, la 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 la. Raj la la la, raj la la la. Браво, Фрајле! Кој го даде името? Мислам за Фрајле зборуваме, не за другото име. Pa mi smo same nekako to mozgale, šta ćemo tada. Bile smo u stvari snimile te neke kavere. Добро. 2009. I А, па добро, тоа било како шоурил, како за да може да покажете. Da bi dogovarali Еве кои сме што сме. svirke. Па да. Da bi kao dali nekim Така е. gazdama A lokala. pa i nismo tako. mogle da se zovemo Đevojke iz snova, stvarno. Не. Bar zbog Google-a, ne mogu kad nas googlaju tamo svašta izađe. Da, i onda je u stvari trebala, mi smo želele da kada se kaže to ime da se zna da se radi o ženskom bendu koji dolazi iz Vojvodine. Jer mi u muzici imamo isto to neminovno. Umetnik Da, kada potiče iz bilo kog kraja, on mora kroz njega da prožme taj kraj Па i би било muzički, убаво. i Би u било muzici, убаво, да е da. така. Кои беа други имиња во игра во комбинација? Disco Frajle. Evo viš, disco. Диско Фрајле? Frajle Disco i Frajle. Sose. Аха. Pa tad smo mi stvarno svašta svirale. Mislim, u tom periodu tako nekako kao po repertoaru smo tražile, ali mislim da smo mi našli super ime i da govori odakle smo. Nekako, mada ljudi ne znaju ovde baš kao Frajla, šta znači. Војвоđanski, новосадski што? Gospođica. Така? Od Frojlin, kao nemačke така, će Frojlin. од германизам е тоа. Da. А ова Д? Beatles. Da budemo popularne kao The Beatles. Значи баш Beatles е инспирација за Da, тоа Beatlesi jesu Д. bili inspiracija, jer to smo se mi onako interno našalile kao hajde stavimo D, pa ja zamisli kao budemo kao Beatlesi. Kao zamisli svi nas znaju, kao Da, i Завис. eto svi nas Ali znaju. bilo je i ono Sose i Sose Da, i bilo je, Lale. ne znam da li znate šta znači Lala Sosa, Što kod je? nas u Vojvodini, vajde možda i više u Banatu, muškarac kaže se Lala, Vojvođanin, Vojvođanin je Lala, Lala, on je Vojvođanka. onako uvek krupan, to imate one ilustracije i On je Lala. Balašević je pričao o tome, Tak. a Sosa je njegova žena, ali nekako kaže se Sosa je uvek gospođica koja voli da pojede i to joj se vidi, a Frajla je gospođica koja voli da pojede, ali to joj se ne vidi. А, добро. Čekaj da pitam, jesam ja Sosa ili Frajla, šta sam ja? Фрајла. Spadam još uvek u tu kategoriju, jel? U kategoriji si Frajla. Да, се е Dobro окей. je. Znaš ko je? Се е окей. И еве почнувате и клибедих и така натаму веќе ги засакуваат авторскиве. Сигурно тука многу сте горди поради тоа. Веќе познати сте се по своји лично песни. По оној момент првиот кога публиката ја пее песната што си ја напишал, сигурно е тоа преубаво. Pa ja mislim da nismo mi baš, nekako smo mi bile u tom svom balonu tad.
tih godina, znači to 2009. 10. Puno smo radili, puno smo svirale, nastupale, nekako smo bile mi u svom, ti ne shvataš šta se dešava, tek kad vidiš sebe na televiziji, kao ju vidi ja, kao mi. Da, to je vreme кога нема баш толку многу, нити, не знам, Инстаграми, тоа нема ништо, Mi smo нема bile ни prva Facebook. generacija YouTube, mi smo bila prva generacija koja je... Тоа има MySpace, што има, кој знам, Da, MySpace, MySpace, High Five. da. Pa da, ja sam to bila pričala, ja sam tad otvorila stranicu The Frajle i lajkovala. Prva. Sama sebe. Sama sebe, lajk. Bravo. Jedan lajk je bio. Pa onda Nataša, lajk. Pa zvali prijatelje, dojte lajk. Stranica na Ali ja Facebooku moram samo The da Frajle. kažem jednu Pa ako stvar. тебе не ти се допаѓа, кому да се допаѓа? Žare, znaš ti šta se Povelina. desilo? Desilo se, ja mislim da mi još nismo još snimili ih Libedih. Аха. Ali tada ti snimci koji smo mi prve stavili snimke kad smo i dale sebi ime The Frajle, bio je, ne znam, Hit the Road Jack, pa neke, ne znam, od Masima obrada i tako. Nas je u prvu emisiju, inače ikada na televiziji, zvala Mira Adanja Polak. Svako ko je novinar i neko ko zna vrlo dobro televiziju, zna ko je Mira Adanja Polak, znači jedna stvarno vrsna novinarka, renomirana, koja je namirisala tog trenutka da se tu nešto dešava. Znači ona je, samim tim, nismo mi to tog trenutka prepoznale, naravno, ali godinama kako smo išle dalje, smo shvatile šta je značio taj njen poziv u emisiju kod nje. Prvi put smo tamo mi svirali i Hit the Road Jack i neke stvari, mislim da, ne znam da smo ih Libe Digital smo svirale, jesmo. I to je bilo, to je početak ekspanzije. Posle su bili ovi show-ovi kao kad i kod nas Ivanović, gde smo mi, naravno Kesić, gde smo svugde bile pozivane, jer smo stvarno bila atrakcija. Ali da, jeste. Mislim da je i prvi album kada je izašao, to je bila 2012. godina sa svim tim pesmama, također smo se našalile, promociju smo napravile u istorijskom muzeju. Niko nije pravio promociju, mislim, ljudi prave promociju u klubovima i tako. Mi smo našu promociju napravile u muzeju. Čija biše ideja? Zato što smo htjele, jako nam je to bilo zanimljivo da to bude jedan istorijski album u istorijskom muzeju. Onako skromno, vrlo to htjele. I pokačile svoje fotografije. Mi smo to htjele. Već smo istorije. Jer, znate kako? A već je istorija. Postoji jedna stvar koja se zove želja i vizija. Kada zamislite recimo sebe da ste negde na nekom vrhu ili da imate neki koncert, da recimo stavite, kako zažmurite i sanjate da imate recimo koncert negde veliki. Ja kada sam se doselila u Novi Sad 1997. ja sam prolazila pored Srpskog narodnog pozorišta i videla plakat, tad recimo je bila, ne znam da li Josipa Lisac ili neko. Ja sam stajala kao student, upisala sam psihologiju, ovako sam maštala, kako bi ja voljela da je moj plakat tu jednog dana. Kako bi ja voljela. I ja kada sam legla da spavam, ja sam svaku noć pomišljala kako je divno i kako bi voljela da sam na toj sceni. Mislim da te stvari, i kao što smo mi napravili promociju u Istorijskom muzeju, vi kada imate jedan san, vi možda put ne ide nikada ovako pravo. Imate nekad skrene, pa ide, pa slepa ulica, pa moraš da se vratiš, pa ide trn, pa ovo. Ali vi znate da tamo negde kada legnete da spavate, to svetlo svetli i dalje. Vi morate da idete ka tom svetlu. I jednostavno mi smo se možda našalile iz neke radosti, iz zabave, ali tog trenutka je taj album stvarno postao to. On je dobio tog trenutka, stvarno ovo govorim ne zato da bi to zvučalo pretenciozno, ali tog momenta, 2012. i 2013. Naš prvi album sa putovanja je osvojio najveće nagrade. MTV 2 nagrade za spotove, za najbolju pesmu Fina, Pare vole me, Štiklice, Ih li bedih. To su sve pesme koje su tek u narednih godina, ovo je bilo 2012, u naredne recimo 2 godine, sve nagrade na prostoru bivše Jugoslavije je taj album počeo da osvaja. Nama je bilo smešno kao u Istorijskom muzeju, bilo nam je, ali je u stvari stvarno smo napravile to da svojom vizijom smo privukle
da se stvari dešavaju i naravno delanje. Vi morate da radite na svojim željama svaki dan. Ne možete da ih pustite tako. Naravno, postoje jedan faktor koji se zove sreća. Normalno, što ne može da ga kontrolira. Pravi trenutak. Ali ja sad ti pričaš o pozorištu. Ja sam pronašla neki dan sam pronašla svoju fotografiju iz srednje škole gde stojim na stepenicama i kao pevam. Imam tu koncert. Vidiš, sve su iste stvari, ali to kad se ukrsti i zaista kad imate ljude, pravi tim i neko veselje i radost kroz to, neku rasterećenost. Jer ako sebe previše, sad moram, što znači? Moram uspjeti, ja sad moram biti popularan ili ne znam ti šta. Ne, samo imati tu želju da date ljudima to što imate, te svoje pesme, te svoje nastupe, da imate dobre koncerte i sve to. I onda vas, to je, možemo da kažemo, onda vas Bog podrži. Podrži vas sami, život vas podrži. Kad ste tako rasterećeni i dalje, kako kažem, prizemni i skromni. Ali da želite da ostvarite, a da to nije da nekome naudite, nego da imate svoj neki put. Ja mislim da je to nas sve tad karakteristika. Oni su bili potpuno u nekom svom, kao idemo. Jako nam je zabavno, nama i danas zabavno. Da, što je mnogo važno. Mi se zabavljamo i važno je zabavljati se dok bilo što radiš i stvaraš. Pa sve dodека така ќе биде лесно. Под наводници. Треба да ти Тоа иде, никогаш не е наравно. лесно, но се додека е така, Али ќе имате љубав е ветар во таа. грб. Jeste. Ljubav je taj Za bilo šta motor, u životu. Za bilo šta. motor Tak. da ti... А добро, еве да речеме, станувате популарни, почнувате концерти да имате. Ако не се лажам, немате менаџер, така? Ne. Кој ги договараше? Како Pa одеше таа imamo работа? našu Jovanku. Da, sad To je- ovo, ali Sada tada su Nevena i Marija sedele, pregovarala ono bad cup, good cup, znaš, mi smo stvarno, ali to ono smo što se je Nevena dogovorile. rekla, Uglavnom sam ja bila bad cup. bad cup, ali Kako? moraš ti da grešiš. Е, па еве, ајде Ti да се moraš i вратиме da на... grešiš i da govoriš loše i ovo i ono, pa kako drugačije kad Кој ne? беше се прв позна. голем некој концерт што беше баш онака предизвик за вас? Еве да речеме дома, еве во Нови Сад. U Novom Sadu, u Srpskom pozorištu. Da. Da, Kako bilo je, izgledaš evo recimo, organizacija sad ću isto tuka? ispričati jednu anegdotu. Mi, pošto smo svirali u klubovima, ti klubovi su bili, kao što smo već pričali, puni. I sad smo mi već znali da mi možemo da napunimo jedno srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, u kom sam ja toliko maštala. Да. I mi dolazimo kod tog direktora, Marija i ja, na sastanak i mi kažemo, mi želimo da imamo koncert srpskog narodnog pozorišta. Svi žele. Mi kažemo, mi želimo stvarno. Kaže, devojke, da li vi znate, da li imate vi neku firmu? Mi kažemo, kako nemamo. Da li vi znate da se plaća zakup sale, rasveta, ozvučenje? Pa kaže, dobro, ništa, kaže, nije problem. Kaže, dobro, koliko ćete cenu ulaznica? I mi tada kažemo cenu ulaznica koja, recimo, sve najveće tu zvezde koje su, Dobro. mi isto tu cenu kažemo. Так. Kaže on, to je nemoguće. To je nemoguće, vi nećete prodati salu, ali vi znate da vi morate platiti zakup i sve, ne smete ništa ostati nikom dužni. Mi kažemo, nećemo nikom ostati dužne. Која нема да ви се продадат картите, да не биде несумвикажно. Da, kaže on, dobro, kaže, razmislite da spustite cenu karte. Mi kažemo, ne dolazi u obzir. To je ta cena karte. Kaže on, onako, posle on isto priča, kaže, Gospode Bože, ko su ove? Kaže, šta je ovo? lude, Ništa, skroz. kaže, vi to meni potpišite sve na papire, pa ćemo mi. I stvarno, i što je bilo još luđe, to je u martu mesecu bilo, a nama izlazi album u septembru. Znači, mi smo koncert pravile pre albuma. I svirali nove pesme. Svirale sve nove Nas pesme. briga. Šta se desi? Krene prodaja, ludilo. Idu karte, haos, prodaje se sve, ovaj sigurno čovek gore u kancelariji u čudu gleda šta se dešava. I ostalo je možda još 7 dana pred taj koncert i ostane jedna količina karata i sad ja kad se zbrojim, sad već me malo iznoj, onaj obliva, ipak onako sve je sad na granici, treba da se sve rasproda. Da bi to moglo sve da se pokrije i tako dalje. Nema kakvi sponzori, kako što ništa, nula, ništa. To je, karte i to je toliko. to, karte i to. I sad,
Međutim, nas su pre toga zvali, mi imamo neki nastup u Sarajevu. I sad mi smo u Sarajevu, a ja ne mogu ništa iz Sarajeva sada uradim, jer sve se tamo dešava u Novom Sadu. I ja se setim jedne prijateljice koja je tada u Novom Sadu bila jako popularan DJ. Ona je radila kao DJ i imala je puno konekcije. Ja nju nazovem. Ja kažem, slušaj, treba nam pomoć. Kaže ona, kakve pomoć, devoj? Ja kažem, treba nam još plakata, još da se prelepi Novi Sad, da što više ljudi sazna, moramo prodati koncert do kraja. Kaže ona, nemaš nikakve probleme, ja ću to srediti, ja imam prijatelja, ima štampariju, sad će ovo mi još šta hoćeš na plakatu? Pa ja kažem... Logo. Ja logo stavi Frajle, Mart, Srpsko narodno pozorište. Kakav ćeš, kaže, ko je? Ne znam, ja kažem jednostavno nešto, ono, da kad se vidi da je izdaleka, da se vidi da je to. Nemoj mi komplikovati dizajn neki, nešto normalno. Kaže ona, sređeno. Ljudi, vraćam se ja iz Sarajeva, šetam se Novim Sadom, kad ja vidim ko je umro? Neko umro, ceo grad u crnom. Ceo grad crni neki plakat. Ja mislim se ovo sigurno neko bitan umro. Čim je kuku, majko, Božija. Kad sam se ja približila. Dobro. Ovo izgleda, samo da kažem, naš logo. Ona kao bundeva. Kao krst izgleda ovako. Kao krst izdaleka. Lele. Kao ovako, crni. Ja kad ono piše Frajle, kad je mene... Ja, dobro me srčka nije strepila. Šta je ona? Ona je crni plakat i bela slova. Namesto obrazno. Bože me oprosti. Ovako se. Tako i ona kao onoj okvir, kako od one umrlice što ima, okvir. Ja njoj kažem, pa jesi ti normalna? Pa zašto crni? Zašto nije beli plakat, a crna slova? Kaže ona, jesi rekla da se vidi? Jesi rekla da se vidi? Evo ti sad. Ljudi, svi su karte kupili, nema šanse da ne vidiš. Rasprodat koncert bio, nemaš ti prolaziš centrom. Site dozna. Direktor, posle toga smo otišli tamo jer se potpisivao ugovor, ovako mi ulazimo, kaže on ovako. Bravo. Čestitam. Nikad u životu više nikom neću reći koliko je cena karte. Tako, vaša работа. A, bravo. Браво. Ај уште една песна од тој албум. Знам дека и луѓето ќе сакаат да чујат. Оставаме на вас, еве, по ваша желба. Или што сака публиката од тој албум? Hoćemo tamburaše? Може? А, може, вика. Ај. Браво. Ali ja imam jednu želju. Da pevamo svi zajedno. Može li publiko? Jeste spremni? Svirajte tu našu pesmu, evo nas na istom mestu. Svirajte po mojoj duši samo malo nežnije. Pevajte tim tužnim glasom, žalim ja. Za ovim časom dajem sve, samo našu pesmu opet svirajte. Ajmo! Dobro večer, stari dobri tamburaši, žena koja sama pije, to vas plaši, priđite. Zvuk violine šapuće ime, lako noću reći vama kada svane, još sve pesme naše nisu ispevane. A za kraj srce nek plati koliko košta zaborav. Браво, The Frajle. Патувате многу. Ако ја тргнеме она 2000
21, втора, тука корона, ако го тргнеме тоа и не зборуваме за тоа, вие сте на пат, може би колку, 13 години, 14, Mi živimo 15. pravi nomadski život. Рок-н-рол. Jedino je to bila neka pauza korona. Само u тоа, principu, да. Samo to. Ali ајде тоа да го трнеме на страна, баш и не е некоја убава работа за присеќавање. Како се организирате на пат? Пример, кој е за што одговорен? Имате ли некои поделби, еден, не знам, логистика, гледа организација, друг, не знам. Nata uglavnom vozi. Така? Ja sam, ja sam jako propadnem kao muzičar, bit ću kamiondžija. Da, ja imam onako karijeru, neko imam onako baš kilometraž. Немаш гајле, пример, долг пат некој? Da, i uopšte to nekako sam verovatno u kondiciji. А со што одите, комбе? Ne. Idemo Kako? autom, ide Auto? naša saradnica Jovanka. Dobro. I Jovanka i Nevena su oko organizacije, znači da mogu da stave ovako telefone, da. Ja sam nazad zadužena za atmosferu. Ali recimo, meni je Nataša... Ja pričam, samo kad ne pričam, onda znaju da sam zaspala. А, така. Tako samo Така, A desi mi se ovako spavam i sad oni nešto pričaju, a ja se mislim, samo da ja vama nešto kažem. Ne mogu da izdržim da ja ne budem u toku. Ali Nataša je, na primjer, Nataša je stvarno neverovatna. U stanju je recimo da 10 sati vozi, recimo idemo za Split ili negde i da posle toga kada stignemo na tu destinaciju, ona kao da smo sad krenuli. A, bravo. Ona apsolutno To ne go može sekoj. Okej, a sad idemo nastup, idemo, nema odmora. Ajmo! A dobro, znaš šta, ja mislim da je nekako stvarno sve nekako predodređeno, šta ja znam, naravno sad sve vozimo i sve okej, ali da, hvala. Samo neki voze samo bravo. Ali mene to relaksira i nekako potpuno mi je cool, naravno kad nisu sad neke serpentine i to. Ali eto, i različite smo. Nevena voli da ustane rano, Jeca i ja volim, ja možda zbog vožnje duže spavam. Sigurno zaradi toga, da? Da, i spavam onako i treba mi da se naspavam ozbiljno i onda sam ja mogu šta hoćeš, samo mi nemoj dirati u san. Ali smo različiti po tom pitanju, različite kafe pijemo, onda znamo na koje pumpi treba da staneš, na koje je dobro gorivo, šta se jede. Imali smo par puta vozača. Ajde, dobro. Majko moja. Не е тоа. Pa ne mogu da pričam ništa onda. Точно. Treba gluvo da dođe i onda može, ali to ništa. I onda smo rekli nema šanse. Не, нека си вози. Neka da, šta za on tu pola stvari ne mogu ni da kažem, ja ne mogu da ćutim. Како различно кафе? Različite kafe. Ovaj oče naš koji su mi... Mi nekad, evo sad, apropo Jece, mi nekad, molim te, ćuti više dosta. Razliš, uvijek ima neko više. 100 evra. I onda znaš, onda malo grenje napunimo, onda ona... Толку. A Nevena pije kratki espresso. Аха. Ja pijem duže tursku, ali dobro sad Jece, ja smo se tu negdje približile oko kafa i različito dobro. I sve različito jedemo i različito, sve nešto... Vidi se, jel da? А мислиш дека тоа има врска за кохезија и за добра атмосфера, баш да сте различни? Pa to je tajna, ja mislim. Imamo naravno imamo neke sličnosti, nije baš toliko, ali neke stvarno suštinske stvari, to je, baza nam je ista. Baza nam je ista, međutim ovako neke navike i tako to imamo način, recimo, volimo da imamo vreme kada se odmaramo, to nekako poštujemo, recimo, Nata imamo sličnosti tu, volimo da odemo u prirodu, Nata šumu, ja volim da pecam, recimo. A ekologistkata? Jelena voli da samuje. Ode u kući stan. Jeca voli da samuje i da... Da niko ne zove i da pije sama kafu. I da nikog ne vidi. Da. Ja kada je velika gužva, ja stvarno volim da se osamim. I mogu da kažem onda... Може и заради настапите, заради сето тоа, може би има врска. Настапи, концерти, светла, луѓе. Ja imam tu potrebu i onda se ja zatvorim i onda, tako sam završila knjigu. Jer ja moram stvarno da... Bravo. I kaže, nemojte me zvati,
Ne zovite me. Ne smemo da je zovemo. Jako puno pesama je tada nastalo, to je neki moj izraz da se onako osamim i da dotaknem dušu gde vi morate da prođete kroz neke emotivne faze. I plačem i svašta i pričam sama sa sobom, ne pitajte me, u 4 zida, to je ludilo. Ali na kraju, ja osjećam kada puno imamo koncerata i to da krene kada je pesma tu. Mene nešto krene da guši, evo je, joj, moram, daj mi 4 zida samo da se osamim i da to izađe. Prosto imam tu potrebu da... Ама добро, знаеш, и публиката вас ве гледа само на сцена. Значи, публиката не е со вас нон-стоп. И тоа е малку и притисок на сите перформери, без разлика што и да работиш, нели дека ти мораш да си цело време 100% со публиката. Ja samo ću reći jednu stvar, za ovaj naš posao moraš biti malo, stvarno moraš imati određene predispozicije. Ja pričam o psihološkim predispozicijama, jer biti izložen tolikom broju ljudi, toliko kontakata, svakodnevno. Znači nama jedan dan, mi sretnemo se kad bi pravila spisak po 200 ljudi. Sad zamislite da živite život 15 godina gde srećete svaki dan 200 ljudi koji svi žele nešto od vas. Usmi kako god, mislim, i da je to dobro, i da je to ljubav i sve moguće situacije, ali poenta je, morate imati zaista jak nervni sistem, biti svesni šta vam je potrebno da se regenerišete. Dobro, iskreno, evе после концерт. Како изгледаат фрајери? Adrenalin je toliko jak da vi niste, zašto svi, na primjer, velike zvezde ili ne znam, ljudi koji siđu sa bine, ti nisi uopšte u ovo realno, tebi treba vremena da se malo spustiš, jer adrenalin je snažan. I zato ljudi traže tu odstupnicu, čekaj, pusti me malo, pola sata da odomorim od koncerta, pa ćemo se i slikati i sve i ovo. Kako izgledamo u backstage-u? Ajde sad da pokažemo. Mir, koncert! Završio si koncert, a nas tri ovako. Kao one žabe, Ne, nisu to, da ne shvatite pogrešno, to su predivne stvari. Jedino što stvarno od ogromne količine, naravno, ljudi, jer mi dajemo sve od sebe. Ама тоа е за секој. Не би било нормално да не е така. Не би било нормално. Не постоji na sceni zadrška. Vi ako pravite, ako izađete na scenu i mi od vas nešto sakrijemo, to se oseti. Znači, vi ćete to osetiti. Znači, mi ostavljamo što mnogi umetnici kažu, nismo mi jedine, vi ostavljate na tim daskama i na to sceni, vi ostavljate srce, ostavljate svoju dušu i mi razmenimo za to vreme ljubav kada je koncert. I ta emocija je toliko snažna, to je jedinstven osjećaj koji ja mislim, evo sada i kada je bila ta pauza koje smo imale i nekako nisu bili koncerti, mi smo svirali, viđale smo se stalno, svirale smo u stanu, bilo je bez publike, bile su društvene mreže. Prvi put posle toga kada smo kročile opet na stage, adrenalin koji se tada desio, taj osjećaj je bio fenomenalan. Ja sam stala, meni su same suze krenule, jer shvatila sam, zbog tog osjećaja se bavim ovim stvarima. Mi toliko volimo tu muziku i ljude i publiku, taj osjećaj nema cenu. Ja pokušavam recimo saradnicima koji rade sa nama, putuju sa nama i sve. Kažem, jeste, vi ste sa nama i doživite sve to, to je stvarno divno. Ali kada onog trenutka, kada kročite na scenu, tada nastaje magija. Tada se nešto desi i tu ste samo vi i mi. I to je kao jedna velika ljubav koja se desi i to na neki način je stvarno jedinstven osjećaj koji nemoguće je opisati. Ja kažem da smo mi u stvari, ti si nekako, ne možeš protiv toga. To ti je kao neka vrsta, kažem, adikcije nečega. Neka mega energija. Jeste. I ti jako mnogo... Stvarno, ti možeš i da staneš zavisen od toga. Jeste. To je ima, ne znam, u filmu Elvisa Prislija. Ona scena. Kada je on sa svojom ženom, on je sišao sa bine i ona onako sama u sebi govori: nikada moja ljubav neće biti dovoljna u odnosu na ljubav publike. Mislim, stvarno je to nešto
to je nešto ogromno i zato i kažem, treba biti dovoljno jak da ti zaista primiš tu količinu pažnje i ljubavi, a da te to ne odnese u nekom pogrešnom smeru. Zato i govorim o tome da je taj neki mir i neko uzemljenje i skromnost, zahvalnost, da si ti nacentriran dovoljno sam sa sobom, da znaš ko si, šta si, zašto to radi. Znači, naravno, mi smo svi ljudi i iste stvari imamo, samo što eto, mi smo na sceni, a neko je u publici i tako. Znači, iste stvari doživljavamo. I kad pitaju kao, pa kako vi te pesme pišete, pa šta je tu istina? Sve je istina. Sve što pišu u tim pesmama, sve je istina. Samo je pročitaš i sve ti je jasno. To mi se sve desilo, tako sam doživjela to. I hvala Bogu, pa i daš to ljudima, pa i ljudi žive se sa tim i dobiju neke informacije gde im je lakše da prebole neke stvari, da se smeju, da budu veseli. Tako da, mislim da smo mi blagosloveni sa tim svim, a opet je to isto jedna ogromna odgovornost i snaga koju moraš podneti. Nije svako za to. I zato je muzika je nešto drugo. Bavimo se najlepšim poslom na svetu. Kada izađete na ulicu pa vas prepoznaju sa osmehom uvek, u lepom. Zamislite, radim u parking servisu. Ko bi me, svi bi rekli šta ti tamo. Ne piš. Neko mora i to da radi. Neko voli to da radi, da, ali ja sam presrećena da sa osmehom nas prepoznaju u nekoj lepoti i nečemu što znači da ipak ta radost i ja mislim da je to neki najlepši. A насмевки такви сте гледале многу и сте настапувале на милион места, да не ги зборуваме. Дај некои што се специфични да ми ги спомнете. Пример, не знам, кој е некое најоткачено место каде сте настапувале? Не знам, во авион имате настапувале. Во авиону. Чекај се, која е публикава во авионов? Како било тоа? Putnici. Nastupali smo, to je bilo u sklopu festivala, avion koji je išao po posetioce tog festivala, goste do Londona, znači Beograd-London, London-Beograd. Oni su dolazili na festival i jednostavno mi smo to je bio čitav performans, mi smo ih dočekale. Nataša je pevala na onom mikrofonu. Što veše planski, taka, ne je to? Ali da, jako je, zvuk je tamo kao vakum i onda smo išli od reda do reda da pevamo jer zvuk uopšte ne odlazi. Onda smo morali tako da bi nas svi čuli, išli smo... Svirale smo u Evropskom parlamentu u Briselu, New York Lincoln Centar, u Brodu dok smo se vozile Senom i gledale u Eiffelov toranj. Svirale smo u Manastiru, Vrtiću. Kade? Koji manastir? To je bio u Crnoj Gori jedan manastir. Starački dom bolesnima od raka. U bolnicama, svirale smo stvarno u raznim nekim životnim situacijama. Prosile smo jednu devojku, pomagale smo jednom momku da isprosi jednu devojku. Uspešno veše? Uspešno. Svirale smo klincima, bebama, starim ljudima i sad nedavno u jednom staračkom domu u Zagrebu. Predsjednicima. Mislim da stvarno, recimo u nacionalnom parku u Hrvatskoj, jednom predivnom nacionalnom parku gde okolo su vodopadi, šuma, mi smo u sredini ostrva bile, imale smo tu koncert, to je bilo isto onako jedan poseban doživljaj i događaj. Сте биле на многу места, ама кога си доаѓате дома, дома си е дома. Така? Така е. Ајде да се подсетиме, односно нас да не подсетите на некои... Сега ми е идеја, не знам дали можеме да ја оствариме, да направиме некаков микс на некои домашни такви... Vojvođanski neki. Tako nešto. Možemo tako da napravimo. Inače, planiramo i krajem godine da nam izađe album. Dobro. Tradicionalni, još jedan album, tradicionalne vojvođanske muzike, zato što smatramo da su neke pesme možda pomalo idu u zaborav i nikako ne damo da se to desi. I trebaju ljudi prosto da upoznaju i da se vrate te pesme. Mi smo uradili malo drugačijem aranžmanu. Секоја чест. И одличен пример сте за тоа и на други би сакали да го следат тоа. Наистина, тие стари песни, ја многу ми е мило, например, кога прават обработки нови, па не знам, ремикси, хаус, ваков, таков. Ovo treba da se čuva i to je neko blago koje jedino... Само нека се рециклира домашното и мора да го правиме тоа. Да не го заборавиме никогаш. Да, браво.
Znači, vojvođanski Sad miks. ćete da čujete kako je kod nas veselo. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Nema ona nikoga, ona voli samo mene i još. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Bobanke, cigane moj, sviraj mi ti opaj. Bobanke, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi pevati, ti ćeš meni svirati. Bobanke, cigane moj, sviraj mi ti. Šampanj ćemo otvoriti i popiti. Šampanj ćemo otvoriti i popiti. A kad dođe onaj čas, šampanj oborit će nas. Možemo ovo svi zajedno. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. 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 Bravo! Nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Bravo! Eto, dođite nam. Dođite i vi nama. Šta još Што го прави настапот не добар, туку лош пример. Дали, бидејќи секој некогаш има настап, може би не е лош, ама да не е задоволен или нешто. Кои се тие некои моменти, пример, за Pokud nije вас? dobar zvuk. Тоа знае да извади од колосек. Tonac mora biti stvarno inženjer zvuka, a ne neki tamo da nešto tamo čačka. Nama je to na bini... Значи уметница мора biti zdrava i tonac da bude dobar. Tako je. Tonac mora da bude pilot koji vozi taj avion. Aha. I zato što vi kao publika čujete jedan zvuk, a mi na bini čujemo skroz nešto drugo. Nama mora biti prijatno, mi se moramo čuti naše vokale i bend. Tako. A ne ovaj nazad, du, meni ovako, ja ne mogu, ne čujem ništa, onda smo uznemirene i tako, ali to je... A исто и секој сака различно, така? Некој сака повеќе да си слуша вокал, некој сака повеќе да слуша инструменталот или што и да е. Да. Така да тонецот, значи. Океј, тоа е една работа. To je to. Naprimjer, nama se dešavalo nekad ranije, naravno, kad smo bile mlađe, da nas angažuju neki ljudi koji, na primjer, ne znaju uopšte šta mi sviramo, nego su nas angažovali jer smo mi kao sad popularne, tu nešto smo aktualni. To obično korporativni zabavi, tako? Da, nešto je bilo, mislim da su bili neki stranci u pitanju, nekad, da, nemam pojma, neka Ko je ovde najpoznat pravi? Uglavnom, desilo se to da su oni ljudi, ne znam koliko je tu bilo ljudi, oni su nas skroz utišali. Znači, mi smo svirale bukvalno kao nas, to ja mislim da je onako potpuno blesav neki osjećaj. Oni su nas angažovali, znači nas treba to sve organizovati, treba mi da dođemo, treba platiti, treba sve... Ne samo mi da dođemo,
Možda je bilo bolje da smo sedeli, ništa, smo samo uzeli možda vino i pile, nego da smo, ali stvarno. Evo, dojdovme kao gosti, znaš. Ja onako gledamo se, mi međusobno, rekao, toliko su nas smanjili da su oni vjerojatno htjeli da pričali nešto, ali bilo bitno da mi sviramo. I to je bio tako čudan osjećaj, kao nešto, sve kao, zašto smo mi sad ovde? Ali to je recimo, mislim da je to svakom muzičaru, umetniku ili neobično i mislim da to nije lepo ako ljudi dođu negde i ne slušaju muziku. U redu je da se, kako kažem, vesele i vamo namo, ali to je mislim da je neprijatan osjećaj nama, da se desi da si negde, da si tako angažovan, a da onako kao, pa onda bolje da te ni ne angažuju. Мислам дека тоа е онака природен пат што треба да го изводи еден музичар, сите овие работи да ги Све види. Све ситуација. Да, се да искуси, да направи. Мене ми е, да речеме, по-чудно и веројатно многу поголем предизвик од кај овие звезди што доаѓаат од реални шоуа или нешто кои што реално немаат искуство од терен, кои што не свиреле, не гледале публики, клубови и сега одеднаш се големи звезди. И нивниот прв, да речеме, настап е пред 5000 луѓе. Pa da, i jako je posebno ovde kod nas na Balkanu. Mislim da ko ne prođe svaku binu i svako mesto ovde na našem području... Mu se gleda. Da, jer je stvarno je specifično. Prvo, različite su i mentaliteti od zemlje do zemlje, različite su mesta gde se nastupa. Mi smo nekako ceo taj put za ovih 15 godina i od klubova, od recimo nekih velikih privatnih zabava, eventova, velikih svetskih bina, eto i u New Yorku, Lincoln centru, gde nastupaju najveće zvezde. Mi smo sve to prošle. Ima naravno mnogih nekih situacija i komičnih i tako, ja neću zaboraviti, na primjer bio jedan nastup u Bosni gde je u toku nastupa nama ispred mene monitor je prestao da radi. Aha, ovo zvučnikov. Znači ovaj zvučnik gde mi čujemo, on je prestao da radi i od 2 monitora jedan je prestao da radi. Znači, ti se ne saslušaš? Ništa. Ja ne čujem ništa, nego po osjećaju znam šta one pevaju. Gledamo ih kako igraju i sad ja njima kažem ovako što više da ja znam onda kako da... Kako da ja... Kad on taja, onda isto tako I sad, ja ljuta... Pa i to je iskustvo. Ja ljuta, silazim sa bine, sve publika, sve to divno. Ima tome jako dugo. I ja ljuta kažem tom organizatoru, da li si ti normalan? Da tebi od 2 monitora jedan se pokvari. 50%. Kaže on, još što si nervozno. Lavo. Pa to je, znaš ti kakva je to žurka bila? Pa mene ljudi zovu da dođete opet. Pa šta, možeš me od 2 monitora jedan, pa ima jedan. Što nisi na taj jedan? Na jedan! A zamisli ni jedan. Dakle, kad je Duja došao, isto je negde u Bosni bilo, pa ne rade dirke, čovjek ne može to, pola dirke ne radi. Pa kaže, ljudi boli ovde ne, hajde bogat, šta će ti, pa sad ovi 10 sviraj na ove što rade, šta ti baš ti, šta si navalio na ove što su upale, brate, mi što si, preskočite. Evo ti imaš drugi. Naš mentalitet ovde, to recimo, sjećam se da smo pričali jedno sa jednim koleginicama koje su dugo svirala u Nemačkoj i tako negde, kada su došle u neke nastupe ovde na Balkanu, one su samo imale jedan nastup i više nisu svirale. Zato što jednostavno, na primjer, pravilo im je to veliki stres. Neko ti dođe, naruči pesmu, ajde Jarane, šta ti me, daj ti vozić neki, daj. Da, daj vozić, daj malo da, i tako. Ali negde, mi smo uvek to gledali, nama je to uvek stvarno bilo jako zabavno. I negde mi smo takve i nismo te situacije, naravno, postoji određena doza, moraš biti profesionalno u svom poslu i sada su naravno veliki koncerti i sve to. Ali nekako te situacije kroz koje smo mi prošle su stvarno jako zabavne. Kažem, na Balkanu je stvarno, svi smo mi vrlo poseban. Ovdje ispeče zanat u svet, može da ide, taj je doktor nauka. Da, pa ima vrska i do agolot, onaka od koji agol gledaš. Ako gledaš so pozitivno, ќе се насмееме, окей, ако не се, нели, сега сето тоа, леле, видели што ми рече, видели како. Да. Веројатно полесно поминуваш. А вие сте такви. Да.
Mi ovako kažemo, vidite, samo da se samo se završi koncert. Спомнавме за старите песни и за потребата да ги чуваме, нели, и сето тоа, а мене ми е особено драго кога гостите во емисија пеат нешто од Тоше. И навистина мислам дека треба Тоше и како Балкан, но и како Македонија посебно да го негуваме неговиот опус и што повеќе да си се подсетуваме на него. Навистина беше еден и единствен. Го запозна некој од вас Тоше? Го запознавте? Nismo, nažalost. Немавте прилика. Океј. Ne, ali da smo imali priliku, sigurno bismo sarađivali, sigurno bismo radili, to je sigurno. Преработивте една песна, така, до сега е само таа, Во коси да ти спијам, така? А која друга песна да би преработиле би била избор? Pa možda Igra bez granica. Da, Igra bez granica. Dobro, тоа тебе. Mislim, on stvarno ima dobrih pesama. Teško. Da. Recimo, baš Vo kosi je nekako prijemčiva za nas. Za 3 glasa. Legnuva za frajne. Tako je, da. A on je ipak bio solista, pa nekako, mislim, baš mora da se urodi aranžman posebno, ne znam, Tajno moja i mislim, stvarno te njegove pesme su... Suncevo tvoje Te rusi kosi. Može i to. Ovo zvuči odlično. Da, to je Ајде на вас оставам. Дали Во коси да ти спијам, дали Сонце, Ajde. како сакате? Hoćemo Vo kosi. Vo kosi da ti spijam, vo zora da te budam, za tebe ako treba se da izgubam. Zaboravi drugi oči, drugi nežni nasmevki. Zaboravi nateram da gi frlam svite sliki neizini, da raščistam su spomeni, da gi varam te i noki tvoj teče kori. Su tenovi, Vo kosi da ti spijam, bez prestan da te ljubam, od tvoj nežen dopir da izludam. Vo kosi da ti spijam, vo zora da te budam, za tebe ako treba se da izgubam. Браво! Hvala vam. Браво. При крај сме со муабетот. Ево уште неколку прашања. Баш ме интересира како се сноѓате со тоа што сте речиси цело време на пат? Тоа сигурно е предизвик да се менаџира дома. Не е баш толку лесен животот на Misliš da zašto muzičar. se nismo udale? Zato što nismo kod kuće, to misliš? To sam te razumela. Тоа ти го кажа. Како се менаџира тоа? Знаеш, колку време посветувате на тоа намерно кога сте дома, да сте дома? Да сте присутни со блиски, со пријатели, со... To je najvažnija stvar, mislim da imaš svoje ljude i ljude koji te znaju nevezan, koji te ne vezuju i ne identifikuju s tim što radiš. To je najvažnije. Znači porodica, da li je to porodica, partner,
ne znam, prijatelji sa kojima si blizak i sa kojima možda ne pričaš o onome koga si sreli, gde si bio, nego su to neke možda običnije teme o deci, o šta si jeo, šta si skuvala, si skuvala ajvar mama ili neku supu ili nešto, da mi pričamo o tim nekim stvarima koje te stvarno, što ja kažem, uzemljuju i nekako vrate kući. To je nama jako, jako važno jer mi smo nomadi. Mi smo nomadi, mi s tim koferima i živimo tako, ono što kažemo po hotelima. Nama je, vrat me boli ako mi nije dobar jastuk u hotelu, jer je to moja kuća putujuća. Ali ja mislim da smo mi to izabrale i ne bi bilo drugačije. Da verovatno onog trenutka kad budemo htjele da se smirimo, malo ćemo se smiriti. Pa vidjet ćemo. Pa dobro, ne толку за жалење дека нели како е тешко. Не жалимо се ми, али само кажам како совет, знаеш, физички е захтевно. Тоа, некој сака да го живее овој живот, ама мислам дека не сите се свесни колку е тоа тешко. Тоа е јако е, баш тражи од човека да е физички јако здрав, да води рачуна о себе, да тренира, да to mi moramo da živimo kao profesionalni sportisti. Pa dobro, mi uvek i pričamo i držimo se mi zajedno, ali neki zašto javne ličnosti posežu za nekim opijatima? Upravo zato što im fali ta energija. To nije neka bahatost. Vi kad morate da pevate u 2 ujutru, pa vam je još javio neku lošu vest. Ne možete to nikome da pokažete. I ljudi su sami u tome. To je stvarno veliki problem gde oni ili alkohol ili su neki drugi opijati, neki doping da može on to da odradi. I to je masovno zašto ljudi možda koji se bave određenim profesijama posežu za tim ili se okrenu možda nekom zdravom životu i mentalno budu, jer treba putovati, treba biti odsutan od porodice, od svojih prijatelja, treba biti na putu i kad su rođendani i kad su neki ljudi koji su otišli zauvek, mi nismo bili prisutni tamo. I na neke nama bitne datume i kad su sa porodicama, mi nismo kod kuće na mnogo bitne datume. Na svojte rođendan. Na svoj rođendan, ja proslavim na bini uvek. Ali to je sve druga strana medalje, nekako svaki posao to ima. Svaki posao to ima, je specifičan i kako da kažem, nosiš se sa tim. Kako psiholog potpišuvaš? Ne, za sad je sve u redu. Objasni. Sve si objasni. Dobro, za sad je sve korektno. Za sad je sve korektno. Би било штета да не спомнеме, сакам да спомнеме за театарската представа, нели книгата е Kako sam postala frajla u koroni, nama je korona donela da smo mnogo stvari. To i po tome... Потоа израсна во театарска представа, така? Jeste, Nevena je producent Kako sam ostala frajla i da nastava Kako sam opstala kao frajla. Biće zabavno. Pa da, negde smo mi već pričale, kao što devojke kažu, ta 2021. je nama možda nekako prekretnica i već smo krenuli sa nekim novim projektima u smislu i kreativnosti i svega. I ja sam došla na tu ideju da Jelena knjiga već sadrži ove priče koje smo vi sad vama ispričale ovako. To se već nalazi se u knjizi i tu je nastala ideja za kabareom. Kabare Kako sam ostala frajla, sad sve ove priče na sceni igraju 3 glumice, Višnja Obradović, Isidora Vlček i Slavica Ljujić. Беше тешко да се одберат? Baš 3 tije da vidят? Pa bilo je zato što prvo moraju, vokalno su morale da se spoje kao što se spojimo nas 3. Zatim morale su da iole nekako izgledaju, Slavica recimo glumi Natu, iste su visine, plava kosa, Isidora glumi Jecu, mene glumi Višnja. To je stvarno bio jedan veliki zadatak i naravno priča je duhovita. Priča je puna humora. Pozitivno. Tako je, iako prepričava i ovu drugu stranu medalje, show biznisa, menadžera, šta se sve to dešava na putu. Menadžera. Ali nadamo se da uskoro će kabare takođe igrati u Makedoniji, Jecina knjiga, Moj kabare. Nata ima jedan isto solo projekat koji je meni sada je pre 10 dana i bile su frajle sa mnom, to mi kažemo kad se žene slože sve se može. Ja sam
sam otvorila svoj samostalni projekat, znači imam svoj projekat, svoj singl koji se zove Stranac, tako da možete poslušati na YouTube-u i pogledati moj spot. Ja imam podršku mojih žena, tako da to je moj projekat, Nevena je producent svog kabareja, Elena piše knjige. Svašta nešto radimo, pratite nas, gledajte, možda možete kod nas upisati školu, gitare, pevanje i nečega, to kad se bude malo smirilo u Novom Sadu. Ali eto, snimamo sad i dokumentarac. Tako da puno stvari radimo, da. Da. Tako da će biti jedan dokumentarni film isto svih ovih priča i života na točkovima koji se to izdešavalo baš od te 2021. do sada. Tako da će biti to u sad nekom narednom periodu, pa eto, razno. I naravno nova muzika, novi album koji sada izlazi u februaru, novih 5 pesama. I naravno dolazimo onda kod vas u Makedoniji. 13. Bitola, 15. 16. Skoplje, 17. Strumica, čekamo datume još. Eto така. Значи уште еднаш, да, 13. март Битола, 15. и 16. во Скопје и 17. во Струмица, а ќе има и уште. Има još. Znači za 16. da vam kažem, za 16. nema više karata, ali 15. za 15. još ima nešto malo, tako da požurite. Ако има нешто останато до емитување. Видеćemo. Ќе видиме. Прави сте шампионки, многу ми е чест што бевте тука. Бе после 15 години прв пат, но не и последен, ќе дојдете. Mi smo krenule s 15, tako da sad imamo po 30. Hvala ti puno, nama je divno bilo kod tebe u emisiji. Hvala drago publici. Hvala ви, Фрајле. Ние тука, како и секогаш, да испраќаме со најдоброто од Македонија, Good Nature, чаевите се тоа, и од Прилепска пивара, Златен даб, тие си се тука, има за секого. За крај, нешто по ваш избор. Нешто по ваш избор. До Фрајле, Upload 7. A čekaj da pričamo da ševamo. Noća sam zora sjajna, noća sam duša stara, pašu mi tvoje ruke, ko prstima gitara. Noća sam samo žena, ne pitaj šta mi je bilo, možda mi ljubavi treba, a možda se previše pilo. Noća si moje vino, moje vino, moje vino, sve drugo zaboravimo, zaboravimo, zaboravimo. Noća si moja suza, moja sreća, moja tuga. Noća si sve što imam, a sutra nek te ljubi druga. Noća si moje vino, moje vino, moje vino, sve drugo zaboravimo, zaboravimo, zaboravimo. Noća si moja suza, moja sreća, moja tuga. Noća si sve što imam, a sutra nek te ljubi druga. Noća si sve što imam, a sutra nek te ljubi druga. Hvala vam puno. Aplauzi za plesni par, bravo.